zomi te in ang tan pi ma le imon isuan ma zomi ak se pi te lak akhat doctor do suan mung buan sing be pen bu thong khotwan le pi nuam ngai ching te kal panin tu kha zakwa som nga le nga kumin Christian in kwan sung panin te dim khwa a hong suak hi naw pang chidam le lai pil khwa khat mi hi a lom le gwal pol siam mi a hi kum gyat mi a hi lain apa in si sana apa si zo sot lawin asai u gal kap u kumpi te in su sak in lak sak khin u a hi manin nun ta kham sa tak kala khangkhya hi hima le tapido in kwan sung pan khangkhya a hi ma bangin anaw pan lai akipan Sunday school a hoi takin ka in pasian thu to ki patta a khang no te na hi na khat pe pewa ki hel zel zel a hi manin pasian gumpa le honpa in sanga tu kum som le sagi aphak in tui ki phuma tul khal zakwa som sagi le thum kumin tan som distinction a ong hi kumma in pian thak na tak tak tanga hwa tuam tuama lungdam na thu tang kuin vak koi koyam athugen na tungton in mi tampi takma in Jesu Christ gumpa le honpa in sang u chi amu chiangin pasian ompi na mu in lungdam ma hi kumni sungbang lungdam na thu tang kawa awak khiat khit nungin zan khat pasian hopi na oza a tua a kipanin muan hwai takin si dongin pasian na sem dingin hentat na lungsim nei hi kumtu khazakwa som saki lenga pan hunbita pasian na sem dingin kipya hi tu khazakwa som sagi le sagi kumin BSc degree nga lewa tua zo asot lawin tu khazakwa som sagi leng kwa kumin EBC polpi a hunbita pasian na sem dingin sia zanga hi kumsomwal EBC a gambu president sema asi dongin advisor khatin om hi pasian thu pha sang to zelin tu khal zakwa som gyat le khat kumin America a lai siang tho sang ka a tu khal zakwa som gyat le nga kumin Master of Divinity degree San Francisco Baptist Theological Seminary USA pan honga be lew hi USA a lai sima apai ding lain haksat na tampi takma na thua kha a kolgam pan gamdanga zin kha thei na passport nei haksa a hi manin India gampan pai thei ding lamet na liam pi nei a hi manin kheto ninga sung gamlak tonin India zwanin na pai hi India gama kumkhat le alangbang om sungin sumle pai nei lo a hi manin hasat na tampi takma na phuka a nekding nei lowin ni thum ni li bang an ngola a hun le china in siawan te ki et saknang bana zatui leinang sum anei lo hun tamma ma hi tu khazakwa som gyat le kukumin America pan hong cha towa hi kumma in azi nu nyang ngai chin to pumkha swa na neu a tu in tapa thum le tanu khat neu hi kumma in te dim khwa a lai siang tho sang Faith Baptist Bible College hongphwana tu khazakwa som gyat le sagi kumin leilum EBC gambup khompi pan siampi za ordination kipya hi tulni kumin America rakam Pennsylvania State Clark submit khwa a om Baptist Bible College and Seminary pan Doctor of Divinity honorary honga hi tulni le thum kumin yongkonga lai siang tho sang pi Faith Baptist Theological Seminary khat phwan ki lew hi pasian thu hi tale leitung lam thu hi tale ikkingak nang mung pi hi a lungdoi mi hi in mi huai siam le Tangthu tuan thu thein namdang te hong the pi ma sia pa hi lai lam lung lut nget a hi manin lai sim ha kat ma a lai bu zong tampi tak bol khita hi
tul ni le thum kumin tapi do po pi le upna tang thu chi bola tul ni le som le khat kumin puak koi koi thei lai siang tho sang chi bu bol kheki ka tul ni le som le li kumin ko lai to tapi do po pi le upna tang thu chi bolin tul ni le som le li pan tul ni le som ni sungin sia do suan mung thu hil na chi lai bu volume khat pan thum tan bol ki leo leo hi leitung bup zomi te ki por khop na global zomi alliance a tul ni le som le khat pan som le li sungin associate secretary sem a tul ni le som le li panin asi dongin general secretary na sem swaka tuabana bible international myanmar society a kumnga sung chairman sem hi himale hibanga pasian adinga anun takna azat lai takin July kha ni som le gya tul ni le som ni le khat jing sang nai get polin gimna le tol na thuak non lo dingin covid nat na hangin ton tungam hongjot san hi siapi pa Dr. Mung bang mipil misiam le michim zomi te sungpan hongpiang khelai hen la siapa nu set inkwan le azomi pi te pasian kha siang thawin hongkem den ta hen amen